ayingakho ngithule athi ngiyithulele ngoba manje abantu baboka mina ningalindi basalwane nezixabanise noNkulunkulu yena ngithi nathi sisindisiwe siyakholwa njengani uNkulunkulu akasebenzi ngeposition bazalwane usebenza ngomuntu oseduze naye uyena hamba naye akanandaba neposition iposition ayingene ezulwini njengabantwana bakaNkulunkulu amen kholwana uNkulunkulu bazalwane nihambe naye njengoba nifunda iBhayibheli yimpeli uNkulunkulu uyabona mayethi kuEsaya ethi ningakhathazeki athi nginani ngempela unani ningakhathazeki kodwa kufanele ukuthi ulikholwe lelizwi amen bazalwane amen bazalwane uze mawuvelelwa inkinga amen bazalwane ungaloko umemeza uyelele uvele nje ukude uthi Nkosi ngiyazi wena uthi ezweni lakho uthe lokho nalokho ubuso uyayithulela uyobona ukuthi uNkulunkulu uyenza njani yona lento lekhulelela uyenza ukuthi no iyenzeke ngalendlela basalwane ofuna ngayo uNkulunkulu umuntu bazalwane uyafana nathi njengoba siyenziwe ngomfanekiso wakhe uyafana nathi uyakhona ukuthi uyiqoqe indaba ngisho noma ungakhuleki noma ungahlala phansi nje uvele uthi Nkosi njengoba uma ufunda iBhayibheli uyifunda bazalwane uhlele phansi uvele nje uyivale nje uthi Nkosi izwi lakho lithi kodwa manje kwenze njani ukuthi mina kwenzeke lokho nalokho umtshela ukuthi ngiyakholwa mina ngiyalukholwa lezwi lakho kodwa manje ngiyamangala ukuthi no uqhubeka izinto ezinjena kanjani uNkulunkulu uzokutshela mangabe usetesting ngoba uNkulunkulu vele angeke ahambe nomuntu engazange amtesta ngoba uNkulunkulu manje akakutesti akakholelwa ukuthi no ngempela ufuna ukubona akuteste nengane ukuze ibhase esikolweni bazalwane yenza njani iyatesta njalo mthembeni uNkulunkulu noma nitesta asiyeni ezweni bazalwane masinyane ngifuna ukuthi no ngo-half past bese ngigedile ake siyele encwadini amakhosi wesibili chapter 20 verse 1 Tadazi food siyabonga Nkosi uJesu thank you for sisamile phakathi kwethu Nkosi uJesu khuluma ngayo Nkosi khulume nenhliziyo zethu Nkosi siphenduke Nkosi ngezwi lakho siyaqondisa Nkosi uJesu sikhuze ngegama nangegazi lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen amen izwi bazalwane mawulifunda amen bazalwane amen utshela uNkulunkulu ukuthi izwi lakho uthi nokuthi amen bazalwane uNkulunkulu uyalilalela izwi lakhe uNkulunkulu nangelanga elodwa bazalwane angeke athi angishonga kanjalo akaliphiki bazalwane izwi lakhe amen manje yingakho bazalwane kufanele ukuthi siyenze njani uNkulunkulu simbopha ngezwi kodwa simbopha ngezwi bazalwane mangabe siyenza njani sihlambuluka ngempela sihlambuluka ngoba uNkulunkulu angeke asilalele bazalwane sifihla izinto zikaSathane enhliziyweni zethu
bese sithi noNkulunkulu manje kufanele ukuthi ahlale noJesu kufanele ukuthi ahlale lapha kuleyo nhliziyo engamabibi. uNkulunkulu akayenzi lento lebazalwana. Kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi futhi kunama WhatsApp bazalwana kunani uvele nje utshijele WhatsApp. Utshijele WhatsApp uthi uSathane useniyenze lokho nalokho. Ngicela ukuthi inkosi ngithethelele. Amen. Ivoice note bazalwana mayifika la uyifunda ungumzalwana uyayilalela uzwe ukuthi nomntwana kaNkulunkulu uyahlambuluka ubose uyakhuleka uthi inkosi ngithethelele. Ngoba ususa amabala ukuthi uyenze njani uhambe noNkulunkulu. Ususa amabala ukuthi uyenze njani ukhulume noNkulunkulu direct. Funda uMakhosi esibili chapter 20. Sisihloko ukugula kwaHezekiya nokufa kwakhe. Verse 1. Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula wayephansi kokufa. Wafika kuYisaya umprofeti indodana kaAmosi wathi kuye, "Usho kanje uJehova uthi, ngalela indlu yakho ngoba uyakufa uyikusinda." Verse 2. Wayesephendule